راديو بوير اف ام. بلي يقول هدارن هيجا بنرن عزيز أبدم حمودة موا كيف وخشيبن بورا مجارك بن قادر عقيد دخلك كنودش خلك برنامج يا بجنامج باجاري قامش له هم بخير هاتنا برنامج ما برنامج وجهي حفتانية دربارة تشيروك هلبست وحر نويسين وجهي تاكل داره حر خليك كيمي فانا كل آمادة به وأمبيرا صحبتك خوش درباس دكن هروها أم صحبتي بجيرة فاربت كن بله گوه دارین هجا کسی کد خوازه مرة تاكل داره دکاره حروجا شمیه دمجمر شش ایواری ببورینن دمجمر پنج ایواری خویای روجیه باندوری قد مکریه دمجمر پنج ایواری مرة تاكل دار بنج مرة بنویسینن هروها دکارن دريا نمريا واتساب 09 حيش دسدو حيشتي حيسدو چارده نمرة عرضه 429 صد ويك روبلا فيسبوك بوير بريس /عربي نمرة واتساب 09 حيش دسدو حيشتي حيسدو چارده ونمرة عرضه 429 صد ويك بلي گوه دارین هجا طاقو امو هون میوانه خوش نیز و ناس بکن ام هفره بیرا پورا هنگ والکنترولی آماده بویه هفره بشوپینن گوه دار بکن و تماشاجی بکن نویسکار عباس موسا ده سال 1983 ده لگوند سوگیای گریدای باجاروکی تربسپی هاتیه دنیای. خوندنا خویا سرطایی لگوند قداندیه. جرافا هفتان و پیوه بقاسی 8 سالان خوندنا شریعته لگوند تلماروفه کریه. پاشه لزانینگاه شامه ده سال 2013 ده به شیوه عربی بداوی کریه. برهاوو کاویا کورت چیروکان کو به زمان عربی و بناوی شامبویا به بهنا سیوی کو دناورا سال 2003 و 2007 ده نویسی بو ده سال 2016 ده لباجاری قامش لوی چاپ بو برهاماویا دویم بناوی سکوان کو ده قینویجینه ده سال کریزا سوریه ده هات بو نویسین کومک چیروکی نوین به زمان کردی جبو چاپی آماده نه دبیجه او چیروک به بهنور حک کردی نه دبینه کو چیروک جهل بسته بهتر نیزی ایشا کردیه د دستپیکا کریزا سوریه ده در باسی واری را گهاندنه بو لیبله پرته ده دریج نکر پشتره دست به کاری جواکا سویل کر و دری خصنا CCSD ده 3 سالان خبتی ده همان دمه ده دست بنویسینا لیپرسین و گوتاران بو چاپمنیه کر زیده ترج ساله که کو گرانی دای خوندن و نویسینا به زمانی فارسی و آمادکارین خواه بو ورگرا جوی زمانی دکه جبر کو خوندنا ویا دست پیک یا شریعت بو آنها هول دکو دواره صوفی گریه دجی بنویسه و لیکولینان چه بکه نویسکار عباس موسا نه اندامه تویکی تی نویسکارانه آنها سروک دسته سرنویسر دکووارا سورمه ده و لباجار قامش لوی دجی
بله گهدارن هجا بینرین عزیز وقت مبهور شوپان راپورا خوا میوان ما ایرو الاستودیو نویسکار چیروک نویس عباس علی موسای نویسکار عباس باجار تربسپیه دبر هبوکی چیروک هن یک جی چیروکن بناوه شامپویا بهنا سیوه یک جی بناوه سگوان او دقن وجهینه سال 2017 نویساندن و 2016 ده هاتی چاپ کرن طاقو ام مرحبا كيوي نويسي برهمي خوش ناس بكن وجيانا خوش ناس بكن بهفرة ام خيرات ناويد كن الاستوديو ميواني ما عباس بخيراتي سرچان سپاس جبويتا وجبوي كسي كل ما نها قهدات كن بيرفين سرچان واقل كي بخير وك برسك قشتي قوم قاربن وك بهيرك كي درباس بن مجارة خوا ام هنكي بحثا و سروشا تشيروكا كردي ام بيجن لسوريا يانجي ام بيجن روجافا يعني بحثا تشيروكا كردي لو الجور نرينا تبقشتي تقاربن كيملو باخر بالسر مرة چیروکا کردی هگر ام بیجن به چیروکا کردی یا نوجن چیروکا کردی امی جه فقطین چیروکا یا نوجن و یا کلاسیک یا کون یان ام بیجن بیا جواتی کردی برید اودیان چیروک جواتی چیروک بیجی دهات گوتن دوی مواجه جدا بکن فلكلوري ام بیجن ایت واری فلکلور ده شخوا چیروکا نها هیجی دستکه کی جویه کی دگریج فلکلورا کردیش وقع برهمی ایگو جواتا دهاتن گوتن طریا هلبستان هاتن گوتن راستیم کارن بیجن بی تشتکی پر مزن و زنگین و گلک جمر هاتیش فلکلورا کردی جمر مایه و ام کارن پالا خوبت نیدا ام چیروکا کی ایدی سر آواب کن جبروی کی چیروکا کردی یا نوجنجی ام بیجن بی کاری لیوگره کوی هبی جبلی لیوگرین ای جهانی بگشتی یعنی چیروکا کردی یا نوجن ام بیجن ويجي حزار نهزو سيزدان بچيروكا شويش ولا سبيكري بله ام بیجن بی چیروکا یا نوجن یا دوی دمی دست بیکری بتایبت دکووارا هواری دجی گو چیروک هنک ورگران دی جبون زمانی فرنسی واجی هن کردی جی هاتون نویسین چیروکن ام بیجن دیگاوی یکم بند دویواری ده وكا تشيروكين اي جيهاني وكي دجي باندورا اي ولاتي روجافاي سرهبون او نجنيا يا درباس بو دريا ورغري ده درباس بو الجم كرداجي تشاوا درباس بو جم عرب وتركو فرساجي درباس بو جم كرداجي اتشيروكا هان هنغاف آويتن كسن نفسكار باش ديد هبون نفسينك دويواري ده چيبو نویسینا چیروکی اوجی قلسیه ویجی هبون خرطبون اوجی هبون لی تجربه دیواری ده هبون بدش خا گرمرو وگر دیروکا چیروکا کردی هند اگه بدگرینن صالح هزار و حیسدو شست پنجاب و محمود بیازید نک چیروکی انگلیری دان هفدو هندك بدگرین هزار نهزو سیزدان یا شویشو ایفوات تم و هندك بدگرین هزار نهزو بیست و ششان یا جمیل صعب لدبن بنجهج مرور داوی وانا دواري كرديد ام بيجن هجر كاريك تكريه حردو بربوكتا جالي رخنه جالي ليكورينا جالي خوندنين سرهات چيكرني وساندن چاوات بينا براستي تسبيكا خوي نويسي جي بزمان عربي تسبيكري او راستيه يعني جبروي كي جي برهمي مين بيشي حردو جي بزمان عربي بون نویسینا یا چیروک بگشتی وکا رحکی وکا انسانکی کرد نزیکی وابکی تنکاری رحکی کردی بده گونه بوی زمانی وری نویساندن چقاسی نویسی خودت بحثا ایشا کردی جیبکی وی نوکا دما گوت بزمانی دایی که تبنویسی نویسین دما گونه بزمانی دایی که بی نکاری وی ایشو جانی وی ملتی بده پیش جبروی که مخص جداهی برد منابرة نویسینا خوی عربی و یا کردی دواری شخص چیروکی از نویسم کردی جی و عربی جی دیم خواست از جداهی که برد منابرة هر دو زمانه
دما گوز بعربی بنویسم از سر تشتنا از بخبتم آلینا از بخبتم کەسایەتی چیرۆکی چاوابن جیێوان چاوابێ ئەز چاوە دەرباسی دەرونی ئەوان ببم وێ جودانە جوان ویسێمی کوردی کوردی هەولدا گۆز بێتر نێزیکی ڕحی کوردی بم بهنا کوردی بێژن بێ ئەو ژیانە کوردی یا سادە و دەرونیە وێژی دەرباس من دەرونیاوا لە هەنگا بن وا چیرۆکە ئێگۆ شتێکی وای کوردی هەیە يعني ديالي دز نيزيكي تشيروكي بن بيتر شو متخصص برسم او برهمين تاجو هات نشاب كرن كردي السر هاتين نيفساندن كسكي سر نيفساندي رخنا كرنا يا دواج رخنوان هن الجمع براستي مثلا يا رخني وك مثلا فيسيني يعني برز احمتي البيشيا مهنا شخوا پرسگریکە کە پرمەزن هەیە گۆ ناسنامەیە وێژە و چاندەیە کوردی ئەم بدن ناسین دەما گوان بێژن بێ گەلۆ ئەو نویسکاری کورد ئێگۆ خودی عربی نویسە یا گۆ بەرهەمی بەعربینە بێ ئەو کوردیانە یا محسوب سەر وێژەیە کوردیوە ئەوژی پرسگرێکێک پرمەزنە ژبەرێکی ئەم دکەون وی وارێ گۆ زەحمەتە ئەم کاربن رخنك خوشك جي ليبكن جبرجو انفيسينا يا بعربي هاتي انفيساندن بيجن بيل روجاواي كردستاني انغو يا تركي هاتي انفيساندن يا فارسي هاتي انفيساندن آليين نفسكارن كرد يان حتى جو مجاري وان كردي بنين فيالي ده يعني وي اذ آليك آلية ويجاها كردية قالوا امي بحثاوي بكن يا امي بحثا تاني وابرهمي اي كردي هاتين ديسين هاجر ام بحثا اي كردي هاتين ديسين بكن برنجكي مباشر ام بيجن بي شبرجو خوندنا كردي كيمه شبروي كي تفجر رخنيجي كيمه رخنواني اي يكم خوندوانه دما جو آستا خوندني كيم بي براستيجي شخوي رخنجي كيم بي شو اختار عباس نبيسين دي خوندواني خود فكر درامت هذا بلي هلبت تشكسي بنفيسي تخوازي ناس بقي اي بيشبري اي جيرت كوني بكي انا رينا هاد نديساندني بر جرينجيك بر مزن دستينج برغو كسي اي تبشوبين اي كم راجي برتوكاتا بنرخيني وي كسي خوندوان بي او خوندواني ها استاي بلندد بي دريا خوندنا اكاديميك جنوفرد بي رخنوان كاري دواري رخني كاركي لي خوندوان پر گرينگو او غاوا يكم نرينا يكم نرخي خوندني بدي شو درباري خوندوان و دراميات نافكرت هذا قلنك رخنوان صرت نبيساندنا سر برهمو كاتد بيجن دماغ مروي دخين شروكا دي مرو جارك الدواء وهنك شروكا مرو سي جراج وقت شروكا دور بيج كرنا رونا هي حصار ضو حطاك مرو تيبقى هيجا تشما وقيسة تدوري ايه خندواني خويا براستي دماغو چن ويسين هبت بن ويسي بيشبريتا يكي خندوانك بيشبريتا هيلي او خندوان استاوي تشيا امي نقاشا فينابكن يعني دماغو نویسینک هبی خوندوانی آستا کیم بی شخوتی بزمانکی نورمال جیر بنویسی لی دماغو از نویسم پیشبری می خوندوانکی آستا اینا ننمزه آستک ام بیجن بی اورتانه اف کسی هان دماغو تخوینه گو اف هزرو رامان و اف نویسینه ها گو بگشتی بگی هیه دا او خوندوانه ای گو ازوی تخوازم گو بخوینه لی دما گو جارک یو دو سیا لیوه گری افتی واتیا گو دوی گو او کار بی هنکی بهشمندیا خواه بچیروکی و بر بجور و هری يعني أو بيبرس كريكا هون تشاهد من يعني سدمت شدي وخندوان تناك هي بيرا ده كراهيان ويسنت داي كمان جد كم أستا خندوان داي راستی چیروکی خودم خواست از دواری زمان دز نهیلم گلکی گران بی یعنی گوتنن گو
ام نابیجن سادنه لی گوتن باش تین فهم کرن لی یا استید خبتی و یا گوت هلی وی زحمتیه چیه که او واری ای درونی ای پسیکولوژیا یا مروف او تشتی اید هندری چیرو که ده او اید هلی بارکی زیده بدیه ده گو به هلی بلکی خوینر جارا پیشی ده بلکی نگهیجیه السر ویالی پر خبتیم یعنی مخواست از تشتکی بدم خندوان تشتکی گران بوها و اف تشتی هان گولو گو بهوربینی نزیکی به تابگهیجیه چی نویس کار بگهد بس وام بیان چیروک نویس بیان شواره نویسه ده بنویسینه ده نویسین طاقوش ايش كي خلاص بيش كلك يانجي بويرك برشي بو بيانجي تقاس تشتكي تندري خضر خينه عباس شمال نویسین كان كي نویسین چی تقصي بي هنا نویسینا یا چیروکی از بیشم بی جداهیاویش یا هلبست بی چیه یعنی شو هلبست نویسان دي نزيك وين ابوي از هلبست نویسیه لی پر مخوندیه وتنبني تجي نعم نبني تجي خوندنا یا نویسینا یا هلبست براستی جداهیاویش چیروکی هیچ بر هلبست پرانیا وی مروج پارچک جرحی خواه دنویسه چیروک تتکاریت ایشو جانا کسی غیری خواه بیجی برنگی کی برحتی تفقود هلبستی دجی افتشتهیلی کمترج چیروک ویر حتی دیتا گود کار بیت سر ایشا خلکی جی بنویسه دما گو بویرک چید بی یا گو چیروک اکتین ویسین ته تشتکی بلگت کی او تشتی هان جارنا چیروکا یکیه گوت او لکولانه کی دیتیه جارنا یک گود بالا تر درباس بو جارنا تشتن گو تر چی بونت تاویج سر لهنگی ای چیروکا خواه نویسینا چیروکی الجمع نگری دایی بو بیجن بلحظة كي ليكا كي مخش تشيروك از بنفيسم و از رحت بم دما جو چل دوران چي بي تشتكي بويرا كمزن جيبي از تخازم زوب زونن فيسم في تشيروكا هان از برحتي از برنگي كي هدية از بنفيسم تاس كاربم از نفيسينا كباش از رادستي خويناران بكم شخوا كنجي مرو دست بنفيسينت كي گلک جارا تشتن بگیرن دورا مروف چید بن مروت خوازی سروا بنویسه اف خستنا هاد هیلی گو موتکان ویساندنه هشه مرود بمینه و تالی چیروک کشی درکوی تکیلی که کیدی یعنی او خستکا پیشی یا گو ازی چیروک کی سر بنا بنویسم او یا کو دهیلی گو طوبی خطاویجی هشي مرودا كاربي بنفيسي باشوي بنفيسي وليد الصفش حشود قرب الجسد يعني جي أمبيجن كومن دردورا ترم ناب نشانا برابقاتي بيشي وتنابي قهرت دورا تكر شامبويا بهنا سيبي شوتا تشابن جيد حضور شات شاب كرن برنا قلكي قنج هاتون تا برباط كرن تا عفيتن وتد حضورو شازات ستة دوارا كر شابهاي دشما نابي قهرت براستی شخوا او برهوکا چیروکا 10,070 جاهز بو حاضر بو جبوی چاپی براستی جبرگو می وقت کس منزانی بو از چاو از پرتوکا خو بدم چاپی از چاو برنگی که خوشک چاپ کم جبرگو متخست اف پرتوکا هایا پیشی بو متخست پر خوشک درکوی پر بدو درکوی از چوم چاپخانه کی دا گوجمر چاپکی چاپک دا قابه چکر چاپک پر خراب داید نو که متخست او برگاها او قابها بين صد برق مجيرة هشتن وز مشيام بيشتا خداي تشتي ايه ما دايها شخوندنا خوا ما دايدو بيشتا خداي وز مشيم شوي چاخيد چند جارام هول دا از چاب بكم هرتم پرسکریک درد کد هرتم زحمتیک درد کد منما قریبو چاب کم پیشتا خدای دا چند ساله کی حتی 2016 دم چاب کر
مدیگو بلکی باندورا ناو سر پرتوکی هبی جبر وی کی جارنا کرد مدویجنم به معرل تشتگی پیچای جارنا تشتن هنه تینه گریدان گریکه کور راستی ام دیت اف پرتوکا هن باری ناوه کی سر ہے رابوم ناوه گوهرت دمام ناوی گوهرت برحتی هات چاپ کرن ریل پیشایی و بو یعنی راستی جی باوریان بیتش دیته گوباری ناو سر کساهی سر پرتوکاهی سر حرتشتی شبر وی که لما تتشاب كرجي 10,000 شازادة شكوات همان تشيروك بون ليت تشيروك اللي زي ذكر بنافي ترمي ملور نهيلن بله يك تشيروتين اللي زي ذكر أوجي قريداي بركي درباري روشاش ورشة و تشكي يعني جداد في تشيروك هان هي الطاط اللي زي ذكر بله اف چیروکا هان راست دما 10,011 دما با گوهرتنی سوری چید بن حتی انها تچیروک منن ویسین شپی ویوی چیروکا هان او چیروکا هان گریدای کسایتک راستین باجاری سریکانی بناوی مختار کسکی اهلی سریکانی تبوی ناست کن ما شپی وی چیروکی جی دقیق ویجی جی مسر نویسی راستی پر بالام کشاند وی چیروکان مخست تشتکی و بویری مزن تشتکی ویناد برهوو کام دهبی مدید گو اونا دهیلی گو جهه کی داگری یعنی تشتکی بلگد که براستی او چیروک البرد لیم پر دلالی برحکی نویسی برحکی نزیکی ولاتی خواه نزیکی باجارین خواه نزیکی رحی خوی پردی نزیکی بیبون راستی شكواف برهموكاتا شامبو بهنا سهبي هات ورقراندج بو زماني كرديج هلا ورقير عبد الله شيخو والشابخانه ليسيل آمدي هات شابكرن ليه تشتي هات جوهرتن ناب نشاناي قلب خندمان بيجن افتشي يعني ما هات جوهرتن هلا تيج هلاوي يعني نبروا حرب هذه وقت برسكي بله شخوا چه نویسین هبی دمات کوی دستی ورگیره کی ام بیجن به ناسنامه که خوی نو دستینه یعنی باندورا یا ورگیر بخوا سرچید به آوای وین دیساندنه رحکی دیجی البرهمی زیده دبی دواری وی برهفو که هاد شخوا ملهف کر سر وی یکی بناوی جنک الاشقوت هات چاپ کرن ناوی جنک الاشقوت چی ناوی چیروکه که دهندره ویده جبروی که ام آلیم و تپرس کریک نبو ام بعربی مدیت اف ناوی هان بهتر نزیک خوی نرانه ای ورگیر جی حوالی ما عبدالله شیخ و دیت گو نزیک بهتر نزیکی خوی نره ای کرده جبروی که ملحف کر جبلی وی که وشانخانه دما گوت تشتکی چاپت کن نرینه کواجی د ناوا ده بلکی دیتن اف ناف خوشتره ام جالیم و تپرس گریکت نبون جبرگو جناوی چیروکک جهندری پرتوکیه بله گهدارین هجا بینرین عزیز ام درن نابرا کرتو متگارن
بله گهدارین هجا بنرین عزیز جارك دن هم بخير وخوشي هاتنا ميواني من الاستوديو نويسكار تشيروك نويس عباس موسى نيفي شو ما نيفي شو محرض جبروجينا بله مربوك هتي الديام يا بنافي سقفان قد حاشترو بليدية خدق نويجين بحثا روجانين شرو جنجيد كدريا كسايتا اي سقفان ري قو دانو استنى بقربانين خواري بخوينا كسار بواردك چما ابناف چما سقفان تفقو قلق بيجا وناب وبيب وقوتني شرو جنجي هنا چما بخواق سقفان القناص براستي پرتوکاهان جدمك 2012 في السرد خبتم ما قلكي هدي من فيسي پرتوکاهان جاران مهووكك دن فيسي ومدجيت قرا براستي زقلكي سر خبتيم هدي سر خبتيم جدست بيكي في مناف ليكر برياز دست بيجيب كم مخست سقفان بي او سقفاني هان واتهاوينا او كسا ايجو خوينا كسار الحمد شديد ميزيني او قابو يرين اي قرم اي جنجير درباست بين او قا وينا او قا تشيروكين بايش تفدي خوينا كسار كان بيجن بيليد نوري لي سقفان بخوا يعني جدرفي مثلا جو اول تشتاد ناري چاو امل سقفان بنارن يعني چاو امكار بن درباس بن هناوي وي سقفاني درونيا وي ام جنيزيك و ام ناس بكن بي او چاو تشتاد بيني او چاو تشتاد بيني تشتي ايجو تفدد بيجن بي سقفان قلك جيد بيجن بي كوجرجي كساتية كويجي هيج درفي فيكي تشتنوي هن مخصص زنيزيكي بمش قلك آليا يعني جارنا برنكي تند جارنا برنكي دلوفاني قلك آليا ده مخصص زنيزيكي في سقماني هان ببم برانيا جارا جي برنكي وكو از سقمان بم از بسر خبتیم جارکیش جارا یکیش خوینران نامه جمری کر نامه جمری کر نزانیو به نویسکاری وی دقیقاً کیه بریا به پرتوک دانی بو تخوینات جمدی تچها کاری خوینات سارت کاری وقا کشتنی بکی و توری تالیت بحثا یاسمینا جمر بکی براستی مجار چاو بو کسی ای در دوری برنگکی دی لید نرین مکاری باز خویناران بکم هفپاری و کسایتیا ها لی جدر وی ویجی مکاری بود تشندی از بدم تشتن گو دن ویسینه که روزانه ده یا راپورت کی درباس نوی تشتکی گو تنی دن ویساندنی ده ندوي نادا ند فيديو هذا ناي بلقكرن تاني نفيساندني دوري بلقكرن مخصص از فيكي بجهين از خوينا شو خاصك باني تا جغر بيرتنا يجو سري بيتكك الخطين يعني زكي بقى كي قلبك الجور دقاتي ابنابي رحيتج قولي كيف رحتنا نشكا سقباني هان بمروبكي درندام توحش وزارتي هان بشخود هلا و تشتن خراب دكه تشاو كرب ابو هرتنا هانلو براستي شخوا سقفان مروفك يعني اگر ام الهلاوي بسكنن مروفك دعوة ما فكيت كيت دراجي في شكا هان جبوي برسك خوا ليش درفي وينا امين الوهلي امي بسكنن مروفي سقفان مروفك يعني زاروكتيا ويجي هي وقت زاروكتيا ما هي بيشروجاوي هي شخوا سر فيكي سر زاروكتي وبيشروجي وسر جياناوي ياد جنگيدا سر وهرسي قوناغا بتسكنن تشتنجي بحثا زاروكتي يتكن جبرقو ندقين نتشيروكن جبر فيكي تشتن بلاولا خستي بدي يعني او سقفاني ها جارنا دبي دو سقفان جارنا نهمان سقفاني
جار جارە دوان ویساندنەدا مخست ez nêzîkî wî bim carê bi rengekî car na bi zimanê xwe car na bi zimanê xeynî xwe car na bi çavê xwe car na bi çavê wî ev guhertinê haçê bûn da karibin va diqîhan temam bikin. اللي أوش خبره فقطش بينجي بينجرو بلا بيكتي وبيسودي تدقش على تهول لاية وتجيه برا تجيه ديارنا كي كاسنزان أف سقفاني هاني كيان شردي السوري العراقي الموصلي كي كاس بيك ناس ناكي وتكاريبو بينجرو بلا دخل بدأ عليج بربيك هاني سركتي وتيدا كما أبيك هان كما تجيه ديارنا كرتيدا براستی ام بیژن به مثلا سگوانکی اف سگوانی هان سقفاني كي بيان یک الکودری بی بين أسنامي بین اسنامه بی الکودری جی بی و افتشتی هان پیر در باس بن جبر وی که نخست از دیار بکم جبر اف سگوانی ها دکارل ورجی بی دکارل لدورک گل کی دور بی في شري دبي تشركي دندبي يعني بر من نخست از بالا خوينر بكشين مسر جهه كيفا جو وري جريدان بهشي ويفا نخست فا دقيهان جريدي بجهه كيفا يعني جريدي بآلية كيفا جبوكو كاربي او بخوا كاربي فان فيسينا هلجري وقت تشتكي بالفربي والدفرنا ديجي بالدنيا من ديك دبيجي از ديا خورنا بيجم وسبها ججني مسيدج من كشتنا ما كشتن جبر جو شكري ججنيت بريكا وانتنبو كلت بريكا واندبون قلين كجر شمال فرسا قواني تفوش ما بويه وناخذ جاخر بيج بيه كان تبو جمن كشتنا جمنين قلبو وارنا بله شخوا دایک چقاسی ولات پاریز بی چقاسی بخوازی بی ناس بکی بی اف کشتنا هاد یعنی جبوی مافی وی جبوی جیاناوی جی تولو دایک نخوازی کری نا کشتنی بکی او کشتنا هاد چاواجی بی جبر وی که وی اف هستی هان در باست با هستی ای دایک تم نب کشتنی ری اف کشتنا هانی چاواجی بی نپیره حتی گو یادش مناجی بی مالي خوش تجيك نيجي نقولتي از صدان سيوانا يرنجين ددم هاف نزاروك يا باجير بلاف دكم يا هري خوشيك ددم كوريخوا جير بيجي اگر كل باران تشيبو بدن سلسلي خوا وحرقو باران حرقو عزمان قمقوما عزمان دبي از نارمقو اف زاروك الكولاناني وان سيواني خوشيك لسلسلي وانن لما تدبيجي قرقورا طابان تسرش تدبيج ولا باران ياجي طابين بران براستينا وش ما تدفرد بقيسي تدلوبان بقناص الفير مثلا زاروكتي ام بيجن بي تشتك هيد جنگيدا جو دستكي ناتي تكسي جو ايريشي ويبكي اوجي زاروكتيه زاروكتي دستكي ناتي تدج مناجي جو ويزاروكتي بهرفينه بوكجي تعداريه ليبكي جبر كي متخصص برنجي كي از بدم خياني كرن جو زاروك دكارن بوي سادبونا خوا بوي باشيا خويا بچوچكانوك كارن حتى بسيوانكي خو بپاريزن گليان شخوا او گمگما یا شر و جنگی دما گمگم چیجی با دویابی زاروک دوری ویبن قاربن بگوتنکی و گلیان بدنالی شخوا رخنا وانا جد بيجي سر برافوك سقفان بيجي سقفان دريا حرب الشعبي خوي توج يان دوربين وينين والبوم جوينا وديمن جياني هي جدا بيشكيش دكه السر هوربينيان روجانا قد جما دسمت شوند خرجرة روجانا ده ديار دكه قال له الجور أب إيرخ نباند بيجي والجور ناريناتا عباس موسى جهشت ما بس تأخوه دبي برتوك أخوه أسق باند دكاريبو وأرمانجا أخوه بيك بيني جيبين جتت خص في برتوكي شخو ختم دست بنفيسينا في برهمي كر مخست از تشتن جدا بنویسم سر ویسگوانی
هجر مخستبا از رانوستم یا از الجهة کی نسکنم وی حتی نها بردوام با نویسه که بیداویه براستیجی لید تکیلیه که دم گو بس يعني هلبت از نگها ما ارمان جاخوا ارمان جامي ابرهمها نسكنيش بر شر ناس شر بردوام لي وك برياره كيم قول فر بس از بروي سكنيم قو تشتيم داي امي بهفر گنگشه بكنا مخوينرا بله مي تشكي تجي بخوين مره بله برغو رنگ كي بخشانه هاتي نساند زي جوار بشكي بشي برداوي زي بخوين بناوي المرور عبر مقامات الشجر. المرور عبر مقامات الشجر. لما كل هذه الأشجار في عيني؟ هذا المهرجان الأخضر أم أنني أحلم؟ لكن من ذا الذي سيخزني فينبهني من حلم؟ ومن ذا الذي أخبرني عن قناصة الخشبية التي علقوها إلى شجرتي التي غفوت عليها محشوة بالرطوبة التي تتركها الأشجار بعد موتها في أغصانها؟ أبتسم من قناصة الخشبية وأحاول أن أصوب في أي دريئة وأتنبه للرطوبة التي تتعرش على أصابعي. أتنبه لوقع أقدام أحدهم عدوا أحسبه فأحمل وسادتي لفوريا في حركة مباغتة وكأنها قناصة ينبهني بسرعة إلى نفسه. يخافني الأصدقاء دوما فأخطائي قاتلة كما هي إصاباتي. أصعد الدرج بعينين مفتوحتين كشباك أنظر إلى أبعد مدى. لا أشجارها هنا، أحمل منظاري لا أشجار في مداها أيضا. أهرول نازلا، أهرول في الأزقة، أركض بأوسع ما تمنحني إياه خطايا وقناصتي متدلية تتأرجح إلى أن أخرج من سوار المدينة. أركض أكثر إلى أن أبلغ سدرتي وهناك أرى الرماد وأرى شجرة وحيدة واقفة كخنجر وأرى فوارغ الرصاص وأراني أستريح وأهم لأنظف قناصتي. أستند إلى شجرتي وأصوب منها إلى هناك حيث تلتمع الأسنان ذئبية، وفي كل مرة أربط شريطا إلى الشجرة وأرمي بفارغة الرصاص هناك. الجور داويا بربوكاتا يسقفان جارا نساوي تشاواد قمان دكم خونك بوشمان دب قال لك تشتنا حدود جدا باسن ما تخص بس كسي جهدار ناس ممكن لو كرتاي شخوا نفيسين برهفوك تبدا 12 دقن حشتي وحشر بلاده بله يا داوي نافي رصاصة أخيرة يا دبيجيت بعد أن يضع الجميع سلاحه ويركن إلى الحياة سأفقأ عيني. فردا براستي كسي سقفان دبيجيت بيزيد تعرفي خب تقيد دماغو جيان دماغو جنگ راوستا فردا جي بيجن بي دبيجيت بيجو أو تعرفي إيجو كشتنك كرنا أو كشتناها تشاوا جيبي يادش منا جيبا أزيوان تشاوا درينم داس كاربم جيانا كنورمال أز درباسكم أو دبينا تقول الهمبر في جيانا جو داقرتي قوليا داقرتي شر كشتنا أو جيانا هان وينكاري برنكي روا درباس با جو أو تعرفي هان إيجو دوي إريشي دبن جو بمين جبر ام بيجن وك بلكي داخوازك بلكي خونك بيشروجي جبر دمان فيسيني دا او دبيجيت بيش دا ازي وصابكم دمينا خيالي في سقفاني هان او دبيجيت بيزي ولوبكم وداوياوي ندياره ماش عمس وك بر فكرنا كدنا برا حرب برتوكة تشيكن يك جايا بيشي شامبويا بهنا سيفي قلت بنجو بلادا يو بستو دي جيروكن ويا سقفان
حشتي وحشت روبلن لي 12 دقم شاف جداهدنا براون لو چا چیروبتك برهفوكا چیروکا ده 22 چیروکن مخست از آلیه چیروکا ده از گلک رنگا از بکار بین گلک تکنیک چیروکی چیروکم گشتی آلیه کرتایی ودشن کرتا چیروکن لی نوک تین ناسکرنجی یعنی امنها راجن برهمك يا كرتا چیروکا د صدرو پلید بلکه ام ده چیروکا بین لی وقتا گوت چیروکن پر د روپلن بچک ده مخست از کاربم حتی جموری از بویری از بگویشم و از کاربم برنگه کی کرت از رادستی خوینر عن بکم جبر وی که اف چیروکی هان با آلیه کرتبونی و چون مخست گلک رنگا از بکار بینم گلک تکنیک از بکار بینم تی چیروکی ده 22 چیروک 22 تجربه ده نویساندنه ده د سرانسری واصلی نویساندنه مخست از و چیروکا از رادستی خوینران بکم مخست گو رنگی امتی ده بی رنگی موکن بسکار از کار بیم نشبهم کسی در دور آخوا کسی مجوار خوندی کیفا مجوار هاتی مخست از دوری تواب مجبر وی که مخست از رنگی کی چیروکا از نابج منو صدی صد لی رنگی کی نوز بدم چیروکن کرد لی ام بیجن بی حمو شرط و مرچی چیروکی دهندری ویدا هلگرا مخست از وی کی بدم افج آلیه چیروکا وج آلیه برهما یا سقوان القناص شخوا دقن وی جاینا مخست از 12 دقه از رادستی خوینران کم مخست نمرا 12 وکا کلیتا کی داویاوی ده هیا مخست وکا کلیتا کی بالداویاوی ده لی چند پلا ده بقدی ابنا راستیز گل کی تیدن از نفکریم بیچ قاسی هن دریجن هن کنن لی بگشتی مخست از اف دقیقان گونیزی کی رامانم فکرک هیا استخوازم بگهین ما دست خوینر او فکره هندگه جبر وی که او 12 دقولو ام بیجن به حشتی درو پلات قدیان و ایدجی برنگی کی کینتر یعنی همه گریدای با آلیه به چاوات فکره خوب داوی بکی جبر وی شو پروژکت و نویس انتیم کردی چیروکا بنویسینه بله او اگرت بنویسینه گمان دست پی کریجی هندکی نظام بله و چی دهیدنا براوانو و چیروکتی عربی ده به چیروکی کردی شخوا اجمیش به دنویسم لی نگلکن هی ام بیجن به پرتوکک نقد عندي لي أثرت خبتم براستي أوجي كرتا چیروک أوجي كرتا چیروکن بله شخوا دفيالي دا أوجي كرتا چیروکن لي جبرگو بكردينا مخست از دوري ويرحي عربي بكم أويكو أسبيد نويسم جبوگو باندورا زمان باندورا چه تشتی گریدای وی زمانی عربی هفت جبوی باندوراوی لوین ویسینا کردینه بی جبر گو هگر از وی تجربه عربی بکردی بنویسم تشتکل خوازیده نکر ازی به عربی بنویسم هاو داخوازم جنویسینا کردی گو او چیروکی کردی برحکی کردی ورن نویسین بهتر نزیکی خوینرین کرد بن ایرسن بهتر نزیکی جیانا کردی یارسن بن مجاري وان شنو؟ مجاري وان شخوا چیروکن جواهن زباورم بلکی تخوند بن جیمت بویر د بلاکرن دروجنامه بویر ده د چیروک هبون ازی سروا ازی بشتغلم هر دو نمونه يعني یک شيء بناوي كل مكمويج چیروک كرتا اوجي سر كچك تشتغلي او كچاهان دماغو دياوي دجاني بوينا مهبوري السر مويج عند كرن خراب سر مويجا دماغو مزن بوك شانكي السر هستوي تشيبو برنجي مويجي بو اف كچاهن مزند بي
بحثا چیرۆکا خۆتکی بێ چاوا چێ بوو دەبێژیت بێگۆدەما دیام دوجانی بوو بمێ ji bavê min mewîş xwestin wê demê sînor nabera binxet û serxetê ketibû xwest herê mewî jabînê lê sînor hebû di wextekî de got ez ê derbas bim wir ez ê qaçaxiyê jî bikim ez ê mewî ja jî bînim û bi ev kirasê rihêm biqetê dema got vedgerê gelek mewî ji radistî hevjîna xwe dike yani çîrok pîrengî hat qedê eger em bala xwe bidênê ji nav bigire ya kulmek mewî navekî nêzîkî rihê Kurdî ye tiştên wê Kurdî hen yanî emjara wê cihê wê her tiştê girêdayî hundirê çîrokê de tiştekî Kurdî duad heye aliyê teknîkê de jî ez baş xebitîm ser got rengekî nûjen were nivîsandin cudahîd nabera wê û çîrokê me klasîk de hebe çîroka din ya zikarim ser biştelim ya pizrûkên baranê pizrûkên baran ew jî çîrokek Kurd e ser yekî bêjî tiştexlê yekî bêjî hatî vê jiyana han zilamek wî li ser tingekî dibîne tingê gund zilamek zarokî tune belkî Siûdawî wî zarokê biçûk bû got ew bê zarok bû wî xwedî dike û navî jî dikê xwedê da dema ev zarokî han mezin dibe pista pista gundiyan e got ev ê hebêjî ev ê hebêjiye salekî ji sala xela çê dibe baran nayê melê gund xutbekê de dibêjî dibe ji xwe ê kesin ê bê emriya Xwedê bikî wî wilo nimekê îşaret li ser vîyê bêjî dikirin rokê ji rojavê bêjî derdora gund hemikî mazotê lê direşîne û agir bûyî gundî dixê li ser tixûbê gund disekinê û lê dinirê gava dişewitê piştî gund naşewitê baran tê ev çîroka hen simboliya wî na li ser got ne ew bû ne sûcî bû ji ber vê yekî baran hat dema got ew devera han şewitan çîrokin vî rengî ez dinivîsim hewl din binivîsim rastî em ji warê pirtûk û berhem û çîroka derkevin em herin warê festîvala festîvalê çîrokê gol rojava dar dikevin ji wat belkî tu yekê beşdar bû jî berî 4-5 sala tu çawan nirxîne merokar navê festîvalê wan bike festîvalên çîroka rastî ez di cara ez beşdar bûm ji xwe beşdarî 2014 bû ya dijî bawer dikim bar bû yan tiştekî wisa bû festîvala çîroka rastî ji xwe navê festîvala çîrokê biçekî giran e li ser wê xebata ya got bê û cara yekî bawer bûm 5 roja dirêj kir ya duaz tê beşdar bûî sêr bû ya 4 roj bûn rojin dirêj bûn û lê ez bêjim bê rexnamê li ser vî karê han çiye dema got em bêjin festîvalek ji bo çîrokê em çêkin diviya bê got beşdariyek baş hebê ji aliyê çîroka ya diduwa gereke ji devêla em tenê çîroka em bixwînin gereke kesin hebin rexnê bikin semîner hebin piştî festîvalê di hundirê wê de jî berî dana xelata belê ji xwe divê hundirê wê de jî yanî ev festîvala hebe semînerin tê de hebin li ser çîrokê ev çîroka han çawa çêbûyî be em bêjin bê masan hebin ji boî nîqaşa tiştê girêdayî bi vê çîroka Kurdî rewşa wê çi ye em bêjin bê meselen civatekê ji wa meselen bê rewşa çîroka Kurdî li Bakur li Başûr wan çi ye rastî tiştek ji vî alî de yanî tiştek divê alî de nebû yanî heger em bêjin bê ji bo festîvalek serketî diviya bê yek xwe rengekî bêtir pê xwe biteavînê xwe biwestinê ji bo wê yanî yek jê got meselem bêjin bê tiştekî berdest hebê em bêjin bê çapkirinek hebê
چیرۆک ناچاپکەن چیرۆکن بەرێ بەلاوی خەباتەکە یەکە شپێوی ئەم چیرۆکاش هەفتور بخوین شخوام چیرۆکامی بخوین هەفتورە گشتیت ناوی فستیڤال فستیڤال لێ نابێ ناوی فستیڤال گرانژێ ji bo wê rastî مخالاتێ wan rastî festîvalê Kurdî giştî yanî ne ya çîrokatanî festîval giştî ê Kurdî cihêm xabiniye ne goxelatê wa tenê wê spasnamek bê wê kartonek bê گشتیت ên belav kirin ne kesê bi ser dikeve nan ji xwe gelek cara bi giştî tê belav kirin dê çi kesê beşdar bê hazir bê xelatek têda nizan navê wê naçiye xelata çi ye nizanim birastî ji xwe lêvegerek ji va mesela divê em xweşik li ava gerin em xweşik li xwe vegerin em naskin bê çima ev tişt dibin baş dibêjin rojnamegerî yan jî çapemenî yan jî ragihandin nivîskaran çê dike gotine ku heyî belav kiriye gelkî belav wî xwe girtiye û ber got her du wara te kar kir tu rojnamegerî kar kirî çapemeniye de te nivîsê jî dike ta çi astî ev gotnihan ta çi radeyê rast e dema got xwendin nebe ji xwe wê ya pêşî rast bê wê rojnamegerî wê waçêkê ne çêkirinek rastî lê em bêjin bê wê nav na piserxê ji xwe piserxistina nava jî nayê wê wat heya got ev nivîskarî ha nivîskarkî hêjayî ya na ew rexneyeke dî jêr divê nirxandineke dî jêr divê ji bo ku em hemikî ji hevdû derxin diviya bên bi rengekî akadîmî em binirxînin em rexnê bikin heta ku em ji hevdû derxin lê em bêjin bê halî hazir navin hinê derdikevin diriya ragihandinê ware navin derdikevin lê ev navê han tenê em bêjin bê wek belbelîskê baranê ne demek nêz de herin jî warê Kurdî de em bêjin bê ji ber ku rojnamegerî pêş ketiye ya em bêjin ne pêş ketiye bê berfereh bûye berfereh bûye dikare xebatekî bilîzê ev xebata han hetan ha bê çawa dibê em karin binirxîn bê heta astekê yanî em bêjin bê neyînî dixebitê diviyalî yanî nikarî bû ku ji xwîneran re ku tiştekî xweşik bide yanî nikarî bû tevgera ya rewşenbîrî wa bi rengekî xweşik bide lê ev bar karê hilgirê rojnamegerî karê vî barê hilgirê karê bihêlê nivîsandin û rewşenbîrî û çanda ya Kurdî bi taybetî karê bihêlê gavin gelkî pêş de bide ji ber gotê şopandin ji aliyê navin hinek gol roj ava çêbûn û ragihandinê ew çêkirin bê em nav bikin rastî em giştî ez ê kitêbîniyekê bêjim belkî vê bersivê bide em bêjin bê helbestvan helbestvanê me Kurd helbestvanê me Kurd gelek ji wanê tên naskirin dibê filan helbestvan ê got strana filan kes nivîsî ev na weke diyardekê ye yek jê mamoste Xelefê Zîbarî ê got xwedî xebateke pir girîng e tenê hate dibêjin bê ê got ya Nisrîn nivîsî ev diyarda han dihêlê got navin çê bibin navin bi ser kevin binkevin got hêja bin ya zêdeyî wê jî bin heta nivîskarê Kurd dikare ji nivîsa xwe nam xwe wek welatê cîhanê got çê dibanke nivîsandina Kurdî wek cotkariyê wek avdaniyê karekî divê yek dilsozî bike heta niha negihaye wê astê belkî rojnamegeriya Kurdî ji ber ku bi zimanê Kurdiya nanekî dê kes na ê gotê de dixebitin desteke kar daye wa lê nivîsîna Kurdî wekî dî ez bawerim hê wek wa karê dine Abbas Musa difikir got romanê binivîsîne rastî em ê helbest ez xwe tiştî helbest belê bes roman em ê kêfa me ji kurta çîrok girtî yanî projeya min de nivîsîna romana tune yanî heger ez binivîsim ez ê kurta çîrokê binivîsim
لێ سەر زمانی منە گرن هەگەرم خۆشمان بوون لێ براستی کورتە چیرۆکی فکرم لێت ولی پرسامی داوی ئەوە بۆ زمانی کوردی وەگەوە دەبێژن گەلێک دەبێژن تێرا نویسی ناکە چ وام بەرگەرینە زمانی کوردی شخوا ئەوە ئیگۆ تێرا نویسێ دکێ کەسێ ئێو سات بێژن ئەوخوا زوها بوون ژیانە کوردی باندۆرەکە خۆشکلوانە کردگە تشتێ گۆدانە هەv دەڤەرێ بیان ئانینە هەگەر لە پشتخوا بزیورن لە دایکا خۆمەیزین ژیانە دەردۆرا خۆمەیزین یا گۆ دەرباس بووی لە فلکلۆرا کوردی یا زەنگین مەیزین وی ناس بکن بێ ئەv زمانی ها هێژایە و دکارێ چ بێ چوارین دیساندنێ بێ هەلگرە پرسێک دایمە پرساداویش بکن یەکات نژمێ بکن يعني برسك هذا مش بير كرسة برسم تخصص أدوية برسم بكم نبرسيان يبغى نقدر يتخصص بيجي كسي خند جهدار أستخدم كسي جهدار نتني جهداري يمكن كاربن إيدي ببن هفارين فيساما كاربن بخوين نجي سباس لما مش خبصة كتير وما خجبي راكر بأمرين يعني أنخواز دم دايف نزيك فتورة سپاسیاتتون عباس تصابه سپاس ببینه خوش بله گهدارین هجا بینرین عزیز موساد هجن دعوی خلق خویا ایرو برنامه و جنامه میوانی خلق ما نویسکار چیروک نویس عباس موسا بو بورا بو السر کنترول دارین رمضان والسر وشان زندي اوان جمعه والبشمايكي قادر عقيد طا خلقك نو ميوانك نو ومجار نو هرب من انشاد بختوار